It's okay. Spinach to sukuma. Tungwe 250. Sio mingi sana. Si nini? Tungwe hizi 250 kwanza. Ona, John. Wewe ngoa 100. Dorin 100 na mimi 50. Sawa sawa. Aya. Wita wata marito jako. Marito mbita wa Purity Kendi. Mukari wa Nanyuki. Bati mucherero Meru. Bati nonto poa mantu ya kinguginke ya Nanyuki. Yes. Itagarire yakujukitie re kwithiro gita wicwaga spinach sukuma na kwithiro kianda wambiririe na ne gitumi one to thithu ntugo. Okay, mantu ya spinach na sukuma yukara mweri yumwe na mantu ya yambiririe rira gwatangazirwo kwina this COVID-19 especially here in our country. Antu baingi sana ibarwamirwe ngugi pamo baranji ondingira thimu kendi twina mpara nontu ibona nguira mbithera nkiritage community na biranda ndio save kidogo ndiromba kusisha few friends ndabera tugure mutu tuombe wikiria especially antu ba majengo slums na reta urire mutu to baikiria kwe 3 weeks ago to weta to banenkera mutu bakanjiombera ai kendi utwa mutu lakini no utweno at least biambi biampoka ndechurie biure bibi ingenda uria thai mapema sana tote kumenya murimo yoyo mba ko last for how long ndako ampoke ruwa rero uyu na ukeri ukaritako na ibwa kwina mbura ndireta ndakaranthe ndathugane burambo mba ko empower antu ba at least kinyaba ewa mutu no ntuthirikare yo ne wichumia ke ya na nyamutu bateka uwe na reto kwewa mutu lakini tote nambi na tote kumia mantu ya kara for how long ndirona igo kura na weta mechi mingi no kona bena spaces ote inyanki yake they are not utilized. Ndona antu bankanjiria ko ba sensitize ba kura kinyanyankira bakanda spinach bakanda matunguru bakanda nyanya after 1 month time bakethira bena enough vegetables kinyabo na mutu na nyabaga yugento muntu omba kurarira na ndiranjiria that initiative imbethero ndene kundikia Taifa Peace Ambassadors. It's an organization yes lakini tia kwende kwina mbia thai but ndireta few of the youths nonto thai kwere nyanto ba kureti tuture tukaboithe bateko enda no thibongera kwa corona ndiraria na few youths bambira nende batu we are willing but the challenge is already tia kwende ngugitwarwa mirwe financially no turemo support lakini tugaichea na full time energy and everything na ndirona nonto ni initiative mbanjiriretie we will continue au ndirada ntumire birende nabio ora barande na bomutone nyethiri mana tano birako no mbakuongela sindilings isawa but I have to keep the initiative yombe kwethera ne wetatia ni kuendelea na ndeweta majengo ndira mbere ndira identify families like 20 ndabera babu ndirenda nke yaro uyu buri meta mbethere miunda to fresh to kitchen gardens ngaburetera mboka boande na ndio baikira ndirona bakuenjoy sana in fact nyabarato wanjireria abo 3 weeks ago daimbu ogeta mindeno no wanjireria ba tuomboka thai ba ko na batira njiri bato gikiria ya thai but tuona bakomare that idea na ibo mienda sana ndanjirio baikiria ba mo bandingira thimu oni ndatengenezere ndetera na ndona initiative ika work nonto ikari reduce kweta gutuma nyala ini sana nonto ndrona nyathe other government ibare ya namboga okona baere oga sukuma spinach bakeyana but okay kwa empower antu baba komba kwethera bakirita ndene ya it is very easy na ibua ndio hiyo mbere kwe uma kena ndiromba kwa njira this initiative ngesa idea wa few of the youths barambi thairo na boy in my monkera na ndipo andite islamu ningana kana buthiurukite guntu kuri kuna kuri kukungi to anjirerie na majengo ngo kwera ya 3 weeks ago majengo islamu nene ina family over 200 na itombete committee 70% barabe na spaces ndo myakwe bokwethira kabisa nyumba ichinya ni murango tu murango kinyawe ka beseni sa challenge ba mondrombo nyawe ta bambera badunya to kanda no chi chire onye ngorira ka ngoko lakini kwe boko wethira bena those spaces so itomitete 70% they are comfortable to arikaniria majengo na tore kuretwa like it's a very big amete village nonto yakayumete ke Islam although we kwina antoba kuria maisha nduni bando but no kuona ni nene sana na okote umona majengo bena spaces ino initiative turanjeririe like thai na this is the third day kuthira twe like thai to visited over 40 families na ruwa ringwetikia tukadili na 15 families so it's a continuing process kithe ya royo ina monkera na ndio thirito kiritambe cia kwithira ukigura mbe utetwithira wigura makeburambo mboko ira tia kwendi mbithairamba ndikimbithira ndethera ndina biashara town mukawa na indethera ndina savings kidogo no kuona na kuma kwa ikwenda kwena take away basis biashara ichi etire down
but ngai na ntethetie ntiumba kwaga profit nya ya 1000 kuma kia 1000 ono ntumire 500 ngatumira kio serve the society. That's what I'm doing currently. Na nyatha imo kao iyo kuendelea na royo bira bakona eru arenga ebimo binge biure spinach. That's how I'm doing it. Nevega kendi twethire tugwatanira twitentere sherike kinya tuingo mubango ni jonka besietu tutetherie kwethira tukianda. Thank you. So makemu angata ire itumbite kukinyila o family 170 paratha ibe na kitchen garden comfortably kabeterete kukethaki na kuria na apart from nyamanto ya sukuma na spinach kire gikundi kia Taifa Peace Ambassadors itwethirete tukigwithia manto ya maingi sana especially ya go empower community nonto itweterete kinya tukiya na kinya kithaiari tombere bainga school tukomba kwethira twechwa mauku twabanenkera tugeta tukethira mama nyumba inya icha wire tene ate kuimenya twamwakira kwina twana turawona kabisa tutekuiweza tutekomba weta chukuru tugaikia chukuru na mantu ya yonde tukibwithia ti ura muntu uane organization ina mbecha kaina ndona kurabo mbakuwa it's all purely from our pockets na wendo bubwa gutetheria na tunare mbona mantu ya moti force ni imurungu ethere kirito tukurankorone nontu especially ya wingi akona muntu ena thiningi gakobutu sana especially ankomba no mbumbe kutethia kabanya birande nabyo tugane mbone muntu rakwa satisfied na komba gukura yes na kiringu geku ntiye kethira no ete notice kethe thirikari enu account ya Laikipia ethere gutetheria na njire imwe kana njire no ingi ki mantu ya tombeta kwethira tukibwithia ndikana no rimo twari na youth empowerment conference iro tuombere gutuma proposal ki Laikipia county government na baromba gutugurira bya kuria ki that conference. Any other kind of support no negitanire ya COVID-19 withirito gitetheria ntukwithira kenda skumi gutethia withirito kiona no kuma ndai kwanje this initiative ya Seedlings of Victory initiative kueleza nto bande skuma ngendo neta spinach nyanya tia kwende ndirona ini helping hand kana untunya wako tunjoin tumba gutethania mantune ya bando yes ningu giaku na gikundi giaku na mono ugwo ri ugwe njeku ujukirite untu bwate ana baku na ntubara bukana na yabone ne njeku very supportive nontu sana kankwire utewati omeri mantu ya especially kuma murimo yuko yote muntu ati omeri ukoona sometimes kinya batu tia tutio strain in our family but mukoro ko very supportive na kinya tukoona ngirie munya nkamwira mana tano to serve the community ate myakugari ambira it's okay there bibio keni nkoro eku continue na ibo to survive au yes okay twethanirie ntereire sheriki tete to kande to gatetheria bangi kwithira tukianda sasa no iteibanga na ichio kana families ube nabyo ko tugeta twithire tuba bateaga obi bare ma bibio to atumira okay sawa sawa uni gwita ndene nja ciantu
ugetoka njuki umwe ugeta nayo mundere ndajona ndinire aramanganite ya jona ndome yori kinyanki na kuonde no tingo yomba kurito na kiumie kimwe tatia betengeneza to ya to ile to na yui sawa yo bati kwando no to kuo weta wa mwira atengeneze ukiya kinyanki no ura no me akore andolize lakini ende yo wa mwira barabe willing kabisa no to iba kwenda manto ya wa mwira atengeneza ukailio kona kombote kinya 2 days ka 3 days okay ya after 3 days ukona ya batu betira be process ine babuthetie mwanka babuthetie ma atwira o to mwithira atweleza atwira biragite karugire karime kwa imani atena bya kore nyambe uyu ate kumimbia kanda fortunately lo tuwe gato yato mwira tuwe nambi twagotetheria na seedlings wande nakafurahi sana to mwira tukeyeru ari so no tuibaba ingi tukeya twatiira wanaendelea tira chia kunenkera mtu mbewe taika nyomba hapana akatonyo munde ni tokeya to mugwati tutie tokinya nusu tumwira tokeyo kurikia yes okay parita ya Oni omwe wa bare Purity Kendi ethirite gitetheria nterene ici ciariki na igitenere ne tugwitite na mbere kuthia tukianda mundene jo mtu wa mbere terene ici ariki na tukethia twithiuru kanja 15 twitite na mbere kuthia tukeje no tethi no kuigwa ni wengwa gwita na mbere kuthira gita mbewe iji kuma mondo ni jo na geta na mbere kuthira gitetheria ntubangi kukinya gwengwa wenje gitenere ria COVID-19 no ita na mbere kuthira kya utethio kire ntubangi na gutigira ati ni ugaruro turu bwa mtungi na kwa mwekoro nkatha ni gwita na mbere kuthira ngithia utoro bangi na gutigira ati antu bangi nene matura beno utoro gura bwagirite nyuma kagita tukaraja tukethia tugita ndene nje ingi okone uria wandi gwitite na mbere kwithira bwikara na kinya kwengwa nene nja yaku tigere gitenere gukura wina skuma wina mboka wina spinach wina materere no itite na mbere kwithira kithithio ntu ndene nja yaku Umepanda? Sawa, acha tupelekee wenye tulikuwa sawa, acha tupe wenye tulikuwa tumeambia hapa, tukirundi tutaku 5. Ashika basi. Asante sana. Haya. Nipe funguo niongezea amechukua zaidi kama kuja nazo basi. Mweri yumwe every day okuthie longa kwa ile families kuona ibao bakwenda uteithio sana no ntuku wakwithira no ichiometia kandana lakini kuongea kwira ndina kwanda lakini tionenya kumira kura mbeu yabo wende ibongo itankela ke sana nkakibareta ira yes na kiri ngugire ngia kwithirite ukithithia no ithirite na biashara ene igitane rote na biashara kwithira ugitithia na mbere biashara tai most of the time te biashara ene no ntuku machiko roite kawe ni antu bailende na bwara no ntu no umwe te bura kwethera kwe mbisi watuika mostly nkethira ndio ndi customer batinge sana so most of the time ndagware gutena customer baingi na time ira ngetumira wita naore ambithire ngende gisabu gitenere antu bara baingi baringikite ni COVID-19 atawira ekoro bara barenja na bari ntu kinya aritobe benja igitenere gutina skuru porankiomba kwire ekoro aba ichomye bura bomba baichomye bura bomba gwita kinyethere kanisa sana ya initiative gitu ni wamba empere ukethinya no bombe kurima na kubwithia mantu ya maingi no ntubando no bakwenda bia kuria na especially thai kwina mbura mwekuru akira akiwa thirikari ndina na njanga utikubwithia anything nyetha gwika munda wina ko kaninti ni especially bara slums meya bara twina rami ndene atilisi twina nyeni twina lakini ya batu islamu ne bakiri tu beterere raba kona kamutuka something na bena nanja no kona iba ichumi brobo mbako gita ba usishe nyana basaidiane na kinya bare njaba ombe kwana akirira sana nike no tumantu ya kathira ta ya tura na investigate ya kathira nike na tukomba gutetheka mpare tekethire nyingi sana whereas kwe gutumba weta na to solve the situation yes nanu umepanda tusukuma kidogo Ile ya kienyeji mimi nataka mama Tikireria. Nataka kama kuna mali unaweza tengeneza nikuletee kesho. Adoega. Ale oge hada tuthukuma na spinach. Yoremete. Kidogo.
Sinaona umepanda tu sukuma. Sasa utengeneze. Si nikuletee kesho kwa sababu Ukiona kama umetengeneza. hawa kuna wenye niliona na nikawambia nitawaletea leo. Kozi nimeona na nimeona uko na space unaweza panda. Niitikie nikuletee kesho. Sawa. Na ulioni tupate kamera. Ni lazima, sitakudanganya. Haya. Asante. Na muangalie Wero TV mtajiona leo huko. Haya. Kou niu kinya bangi bagwita. Niu bangi bagwita bekwira obarumie mbeu. Wow, tu nonto amenya yankolugite bona ingwete mbeu ya ituikiretie. Utwate kwenda. Baba inge iba kwenda. But na tukageria kwa ile orai nindi kabisa. Nonto nuko yau at least na ichometie na isukuma biele bitatu. Kwa wate na ganto kabisa. So hivyo tuweta kukia ilakia. Na sanitizer. Shosho chanuka. Shosho atwirira ri. Amen. Shosho. Shosho alikuwa anataka spinach. Ana meno. Haya. Hakuna hata sukuma shosho, tutapanda yote. Tutachanganya. Ndivyo uko na kamugoda kega. Anajua. Kile hivi yako. Kibanga? Oh, ni ndege. Ona shosho, ona. Purity niyo ithirite ngugi yaku na mwankera nandi nukinyirite antu babaingi ndene ya matura na arawambiriri ntereshe majengo na nandi wiriki nukwana urito ugiuta wa ombeu onja no kaba gwita begwita ya mbeu tije ogwa urona mubango jomba kwithira ugitithia mwankari kulingana na burankuona mubango jo burajuendelete inko no tu kwi mtunya wandingirite thimu igoro ambira nkwenda ngugira kurita na ngago support na seedlings. So inyage ntukiomba moyo sana inkuona yukendelea inyethira bando ntiomba kuga rojo nkara ikiendekane niyo nkageria all means benshue family chionde chukinyelo seedlings. But nyanga chokere murungu nkatho no ntinkuona bando yo arawire akaura seedlings 1000 ntio mumenya na bando tyako inenda achiona ni imani ndenio ikeya lakini ndukona bando igi ntukiomba kuendelea no ntonto baba ingi bakuona ingugi njega na kwe baba willing. But bando bate kumenya nyana tabombo nkinyila mbwe nyabarona mitandao ni yake na purankiuga itombete kwethera tukirita ngugi sana sana weto Andorin na nombete kuchia ya na full time and everything akaona aroge tanga ngaitania na wena tukenshuwa kila kitu gisawa kuna ndinkirombe nyaba bainge barabe na araome bakona ontu ngugi njega na inkuona ika antu bakawirirwa bandaye no kwethera thaika tukwanda ikanyumo kanini lakini after chumia bithato 3 weeks ukona muntu akiwirirwa matunda yara tukubwithia thai so kinyorai na uo meomba kwenda gutu support kinyate mbecha akomba kura seedlings nyacha kales spinach itunguru nyanya kinya tutethere tukomba kinyila family nyingi tukawirwa sana na urakienda nkinyela ingwetige no mpeane contact make urakienda nkinyela ringa namba ina tukaraniria 111 07 27 483 705 07 27 483 705 na social media Princess Spirit ukiusacha automatically watu na tutugwete spinach kills automatically ukamenya igodi kwa hivyo mbonkinyela na tukomba kwethera tuite thanya no timbichie mtu mwate mbako bwethia mantu kinyendera ito wichiomia anto oba ingeto kiakungana ukethera kwina bigger impact na it's my prayer urena arakiomba kwethera akienda gutetheria karibu sana na Mungu atatuinua pamoja. Okay, ni wega sana ningugia kwira witite na mbere kwithira ukirita na igitenere
antu bari ndene anje kinya go wita nambere ko dio kimenyera ntu itonire no wita nambere ko dio kimenyera na kro kinjiro wita wita kinya bongwa weba kinyere no weba ati tumenyere gitenere ku na covid-19. Yes. Okay, uge ba ku ba mudia. Kankiwa wore ke kwa makena katwimenyere tutethanie okia kwithira wore aranja na kwibomba gutethia njirani nonto twinde tutianene kwiwe na inya kwiwe ati na inya ukethira kwibomba gwitoka inwa njirani oku mugwate njara nonto mantu ya affected everybody utiwetha i ati na thina kanera atugeria gukaniria ibo nkiomba kuga na mantu ya kathira atuwate onge njara tumbe gwita na ngai atethia mantu yakagira. Yes. Dorin go shiritanire gwaku kora withirite shiritanirite kugwatana na Purity ni na wonire ontubo we buthithiri ontubo tamberere kuraja na nge twateta ya otereba wa Masai kubatetheria kugarumiria na nde twetaka process tuendelete nayo for a long time na ndika we gitethia nkore kwa nekindingithia nderenya Purity nkamwira rira twathithia na twathithiria muntu ontubo bwega mama gabwega takana na nkaigwa for sure ngo touch nkoro muntu mona ko indiga wa bwega tururi. Ibwega ni ntuba kwithira gwatanite nani utukuba naru akimo bango jwankatha cietu nara toni ongete ndene account ya Laikipia gucemania na mwekro mwenkatha Purity Kendi urawijikana monota Princess Purity ni ntubango gya were thirite agitiria na mbere kwithira kithithia ntere na ire cia Laikipia na nkoro kikwithira ringithitia antubara bethagira bekara majengo negitenerete na mbere kwithira ringithia antubara bentere ne shariki na mubango ni jankatha cietu tumutethere kwithira ethiuruka na rethirite akithiuruka akiandaga ani bwege gitenerete ndene anja cietu igitere covid-19 weta na mbere kwithira kirumiro theru na tibunka akikwithira rumiro theru ende gotigira anja yaku wina gintu kiro kethira witegera nyuma igitere onde nonto tutumenya untu bubu gethira bugita kwa igitaringana wina gya kuria gya kungana kana mweri ne jonge tukethira tukiamberia kwaria mantu ja thina ya mpara nitwete na mbere kwithira tugikotheru watane nandi kairi ntukanjumaine akimyetete eta na mbere kwithira kya mwekro nkatha ndene tura yaku na ndene anja yaku neni waku makino materi.